Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia. Ndabashuje mwese amahoro y'Imana abane namwe. Ndabona ko mutakimbona kuri YouTube cyane, ndafite groupe yitwa Holiness Philadelphia nkorera ku murimo w'Imana. Niho usanga ndiko ndakorera cyane. Ndashima Imana ko ibandanya inshigikira mu murimo wayo muri groupe. Imana yo mwijuru nihabwe cyubahiro. Tudatinze, uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice 8 ku murongo wa 22. Ibyakozwe n'intumwa, igice 8 ku murongo wa 22. Haleluya. Mwene data, reka ndakwibutse ko ibyaha wakoze kera ukaba warabyihanye, biriya ntago byibukwa, ariko ibyo uri murakora ubu nibyo biriko biratuma Imana ibabara. Ibyo ngibyo urimo urakora ubu ngubu, ubwo bujuru urimo urakora ubu, ubwo busambanyi urimo urakora ubu, nibwo buriko buratuma Imana ibabara. Ndazi ko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, wariba, wararoga, wari umupfumu, warambara ubusa, warakora ibintu byo byose Imana yanga. Ariko mu gihe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, biriya wakoze kera byarakuvuyeho, kandi n'Imana mbese ntikibyibuka. Ariko ibyo uri murakora ubu ngubu mwene data, nibyo biriko biratuma Imana ihaguruka ngo iguhe inkoni. Haleluya. Icyo wari ukwiye gukora, wari ukwiye kwihana, ugasaba Imana imbabazi. Hari benshi Imana igiye gukubita kubera ko banze kumva. Hari benshi Imana yaburiye inyuze mu bantu biwe, inyuze mu bavuga butumwa, inyuze mu bapasteri, inyuze mu bahanuzi, baranga kumva. Abo bantu baburiwe bakanga kumva, Imana ihagurukijwe no kubakubita. Yamara inkoni y'umubyeyi irababaza. Inkoni y'umubyeyi irababaza. Yesu nashimwe. Wewe wataye Yesu, ukisubirira muri Egiputa, wari waravuye muri Egiputa, ukibuka ibyo wakora kera, hanyuma ugaca wongera ugasubira muri Egiputa. Ndakubwije ukuri, Imana ihagurukijwe no kugukubita kubera kuri murayisuzuguza, uri murayitesha agaciro. Kuba waramenye Imana hanyuma ukayivaho ukagenda kure yayo, Imana ntinezerekwa. Kuba wari warahebye ubusambanyi ukongera kandi ukabusubiramo, kuba warahebye ubujura ukongera kandi ukabusubiramo, ibyo byose birimo biratuma Imana igira umujinya, kandi umujinya uri
ku mitwe yabo ngabo gusa. Ikizatuma Imana itagukubita, ndakuzana ijambo hano. Ikizatuma Imana idahaguruka ngo ize igukubite, niri jambo ngiye gusomera. Yesu nashimwe. Abantu muri ko murafyinata, by'ukuri muri ko murafyinata, mwibagiye ko umwanzi w'Imana ari icyaha. Yamara Imana ntiyanga abantu, ahubwo yanga ibyo bakora. Imana yanga ibyo abantu bakora, naho ubundi ntiyanga abantu. Abantu bemeye ibyo bakoze bibaka, mbese bakihana, bakemera gutandukana n'ibyo bibi, by'ukuri Imana irabemera. Imana irabemera kubera ko ata bintu bibi babarimo barakora. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, wewe uri muranyumviriza, urashobora kuba warabaye umwanzi w'Imana, cyangwa se ukaba uri umwanzi w'Imana kubera ibyo uri murakora. Ibyo ngibyo uri murakora bitanejereje Imana, byatumye uja kure y'Imana, Imana nayo iguhunga. Icyo wakora nuko wakwitandukanya n'ibyo bibi uri murakora, hanyuma ukongera kuba umugenzi w'Imana, inshuti y'Imana. Yamara abanze kumwumvira bose bazarimbuka. Abanze kumvira Imana bose bazarimbuka. Umuriro uzateregwamwo abanyabyaha. Umuriro uzatabwamwo abanyabyaha. Bariya banze kumvira Yesu Kristo, bariya banze kumva ijambo rye. Hariho n'abaryumva ariko ntibaryumvire. By'ukuri bazarira, nta n'umwe azabafasha ngo abavane mu muriro. Tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Nuko wihane ubwo bubi bwawe, usenge umwami Imana, namba kumbure ibyo wiyumviriye mu mutima wawe wobiharikwa. Nuko wihane ubwo bubi bwawe. Iryo jambo ndakuzaniye. Mukobwa, we uri muri kinisha, urazi ukuri murabigenza. Nubwo benshi bavuga ngo ntago bazi ijambo ryitwa kwikinisha, abavuga ngo ntibazi iryo jambo uko icyo risobanura kwikinisha. Ukwikinisha no kwisambanya. Nimba utari ubizi icyo risigura, ni ukwisambanya. Abasore barimo barisambanya, kandi uko babigenza niwo bakuzi. Abakobwa bakisambanya, mbese n'abantu uzenye n'abafite abagore. Abafite abagore barisambanya, n'abafite abagabo bakisambanya. Uko babigenza barabizi. Yamara ibyo byose ibyo muri ko murakora ntago ari byiza, bizabarimbura. Iyo ukoze icyaha uba wanduye mu buryo bw'umwuka no ku mubiri. Uba wanduye kubera ko uba uri muronona inzu y'Imana. Uno mubiri ni inzu y'Imana, ni inzu y'Umwuka wera. Uba uri murawunona.
Yesu natugire neza. Barimwo barabikora bakavuga ngo nta cyaha kirimo. Barimwo barasambana bakisambanya ngo nta cyaha kirimo. Mwene data, ninde yakubwiye ko kwisambanya ata cyaha kirimo? Buriya gufata ikintu cyose ukinjiza mu gitsina, buriya ubuzi kuri murakora iki? Yewe mu mama, mukobwa, ubuzi kuri murakora iki? Ikintu cyose uzaba winjije hariya hantu uzaba uri muri sambanya. Ico ari cyo cyose, rwaba urutoke winjiza hariya hantu ukagwinjiza, ese ubu gwinjiza hariya hantu ushaka iki? Atari kwisambanya, atari irari ry'umubiri. Hariya hantu umuntu wese arimo arinjiza ikintu cyose uri muri sambanya, yamara ntibinezereza Imana. Abagabo namwe mukisambanya mukoresheje amaboko yanyu. Intanga zigasohoka ngo muri ko murifasha. Uko no kwifasha nyabaki? Muri ko murasambana, muri ko murisambanya. Aho buri murasambana n'intuzenye n'imyuka mibi yo mu kirere. Bene data, muri ko muranyumviriza. Dore reka ndababwire, nuko nimwihane ubwo bubi bwanyu. Ibyo bintu biriko biratuma Imana yiruka ija kure yanyu. Ni mu byihane. Hariho abariko bararongora amafoto, bakabona ifoto y'umukobwa yambaye ubusa akayirongora, akaryamana n'ifoto y'uwambaye ubusa. Bene data, ibyo byose muri ko murakora n'ibintu Imana iri miranga. Ubusambanyi bwabaye bwinshi mu mashengero, cyane cyane mu bantu b'Imana, mu bakozi b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Usanga abakundanye barungikanira amafoto, ugasanga umwe ayirungikiye mugenzi we ifoto y'uwambaye ubusa, cyangwa se we akifotora ifoto yambaye ubusa akayirungikira uwo bakundanye. N'uwo nguwo nimba ari umukobwa akagenda akifotora igitsina cye akarungikira uwo bakundanye. N'uwo kandi akifotora igitsina cye akarungikira uwo bakundanye. None nk'ibyo muri ko murakora ni biki? Aho ngaho ngo uramukunda, yamara ubwo nta rukundo rurimo. Nimwihane ubwo bubi bwanyu. Hariko harakogwa ibyaha bitandukanye biri mu ibanga. Ibyaha biri mu ibanga, Imana yo mu ijuru irimo irabireba. Irimo irabireba. Kandi ibyo byose birimo birakora abantu b'Abakristo bamenye Imana. Umukobwa agatambikiza, yambaye ubusa agatambikiza by'ukuri, akaguru kamwe hariya akandi hariya, agafotora igitsina cye, yamara kugifotora akakirungikira uwo bakundanye. N'umuhungu nuko aremera agakora uburyo bwari bwo bwose.
igitsina ciwe akigaragaza, maze agaca afotora akarungikira uwo bakundanye. Ese nkaho muri ko murakora iki? N'abantu babana umugore n'umugabo bamaze kugira ubukwe, bamwe usanga baba kure na kure, ugasanga umugabo abwiye umugore we ati sheri ndakwinginze ndungikira ifoto y'igitsina cawe. Umugore nawe ati kubera ko ari umugabo wanjye reka ndabikore. Ugasanga yatambikije neza neza, yafunguye, agaca yifotora akarungikira umugabo we. Umugabo w'ikintu aca akora, aca arongora iyo foto umurungikiye. Umugabo aca aryamana n'iyo foto umurungikiye. Muzageza ryari kuba nyamujijya nino? Muzageza ryari kuba bazimana? Imana yo mu ijuru irimo irabireba ahiri ukuntu umugore arimwo aratireta umugabo we ati sheri ndagukumbuye, ati igihe ni kininiya, ndakumbuye umubiri wawe, ati fotora ifoto maze undungikire, ati sheri ndagukunda fotora ifoto undungikire. Umugabo we nawe ati sheri nanjye ndagukumbuye, ati ndakumbuye kukubona, ndungikira ifoto yawe wambaye ubusa kandi watambikije ndakubone. Umugabo yifoto yakarungikira umugore we kubera ko bari kure na kure. Umugore we abonye ico gitsina c'umugabo we acaja muri mood, ibitekerezo bye bica bija kuri ico gitsina c'umugabo we, agacabura uko abigenza, agashuha ugasanga yiyononyeko. Igikurikira ugaca usanga arimo arikinisha kubera ico gitsina c'umugabo we abonye. Uwo mugabo nawe yabona igitsina c'umugore we, agaca gifata akagishira mu bitekerezo, umubiri ukamushuhana. Igikurikira agatangira kurongora ico gifoto c'igitsina c'umugore we, cyangwa se akisambanya ugasanga intanga zasesetse. Ibyo byose muri ko murakora biriko birahagurutsa Imana yo mu ijuru kuza kubakubita. Muzageza ryari bakristo? Muzageza ryari? Nuko nimwihane ubwo bubi bwawe, nimwihane ubwo bubi bwanyu. Abakristo ntago baba bakwiye gukora ibyo. Ndababwiza ukuri nkacamba umwanzi wanyu, ariko ukuri nzaguma ndakuvuga. Ukuri nzaguma ndakuvuga nkorera Imana. Yesu nabagirire neza.
ni mwihane by'ukuri muba abakristo nyakuri. Ubwo umugabo wawe agendana igitsina cawe mwifone, nawe umugore wawe agendana igitsina cawe mwifone, kigume kiramutera ubushuhe, arara arisambanya uko akireba, arara yisambanya yitobanga yigira nabi ku buryo bimuviramwo mbese no gusambana n'abandi hanze kubera ubushuhe. Aho mukavuga ngo muriko murifasha, mwifasha ibiki? Kari ubusambanyi muba muriko murakora, ahubwo kimanije kubakubita. Bene data, kino gihe tugezemo nico kwihana by'ukuri, kubera ko umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje gutwara umugeni. Dusenge Imana nubwo natangiye ntasenze, ariko nje kukubwira ngo mwene data, warukwiye kwihana by'ukuri mu gihe Yesu Kristo yaje agasanga uri murakora ibyo bintu, uzarimbuka. Warukwiye gutunganya ubugingo bwawe hakiri kare, ukaja kure y'ibyaha. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima Mana ko aya magambo uhaye abantu bawe. Ndakwinginze Yesu Kristo uyaherekeze. Ndakwinginze Yesu Kristo ugire neza abantu bagiye kuyumviriza. Mwami urakoze, ndakwinginze uherekeza no magambo kugira ngo agire ikimazi mu mitima y'abantu. Sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.